Ikaze kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe kuri M24 TV. Reka nongere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mu makuru ya buri munsi tuba twagiye tubategura. Reka nshimira buri muntu wari wese wagize uruhare mu nkuru zacu ziba zagiye zitambuka. Mwese turabashimira ndetse tunabashishikariza gukomeza kubana natwe no mu yandi makuru turimo turagenda tubategurira kuri channel ya M24 TV. Hanyuma mukomeze mukore kuri subscribe ndetse munanyeganyeza akazogera kugira ngo mubambere mu kuba mwabona inkuru za tujye kurebera hamwe rero ibyemezo by'inama y'abaminisitiri idasanzwe yateranye kuri uyu wa kane ku itariki ya 28 Ugushyingo umwaka w'ibihumbi 2019. Turebe rero ibijyanye n'imyanzuro ku bijyanye n'iyi nama y'abaminisitiri nk'uko amakuru dukesha ikinyamakuru igihe akomeza kugenda abigaruka. Nyuma y'iyi nkuru turaza kureba indi nkuru ikomeye cyane yo mu gihugu cy'u Burundi, ngaho Burundi rero buragabisha amakungu ko budashobora kwihanganira u Rwanda. Ni inkuru ikomeye cyane rero turi buze kuza dukurikizaho nyuma y'iyi nkuru ngiye kukugezaho iyi nama y'abaminisitiri. Hanyuma nyuma y'iyo nkuru kandi tukaza kurebera hamwe n'indi nkuru ijyanye n'umukozi w'inteko ishinga amategeko akurikiranyweho rero gufata ku ngufu umurundikazi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera. Hino M24 TV rero nimujye kure, izo nkuru zose zirahari 5 kuri 5. Hanyuma rero mukomeze mukore kuri subscribe ndetse munanyeganyeza akazogera kugira ngo muba mbere mu kuba mwabona inkuru zacu mu buryo burambuye. Mwese mbahaye ikaze rero aho muherereye hose, na amasegonda make tukaza turambura iyi nkuru ku buryo burambuye. Iyi ni M24 TV rero muhawe ikaze muri iyi nkuru 5 kuri 5. None rero kuwa kane ku itariki ya 28 Ugushyingo akaba rero inama y'abaminisitiri idasanzwe yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ni inama rero y'abaminisitiri yemeza ndetse nemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yo ku itariki ya 10 Ukwakira 2019. Inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe umushinga w'ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi mu Rwanda ugamije kugabanya imyuka ihumanya ikirere. Inama y'abaminisitiri rero yemeje gahunda n'ingamba zikurikira. Hanyuma rero harimo inkomoko y'inyongera y'amafaranga yo kunganira gahunda y'ubwisungane mu kwivuza hagamijwe kongerera ubushobozi mu buryo burambye. Hari raporo ya 5 ya Repubulika y'u Rwanda kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano mpuzamahanga yerekeye uburenganzira ku bukungu, imibereho myiza n'umuco. Hari raporo ya 2 ya Repubulika y'u Rwanda kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano mpuzamahanga kurengera uburenganzira bw'abakozi babimukira n'ubw'imiryango yabo. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira. Umushinga rero w'itegeko ngenga rishyiraho amategeko rusange agenga ibigo bya leta. Hari umushinga w'itegeko rikomera kandi rihana cyangwa se iyeza ndonke. Akaba ari umushinga w'itegeko rikomera kandi rihana iyeza ndonke gutera inkunga iterabwoba rikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi. Hari umushinga w'itegeko rishyiraho urwego rushinzwe ubutasi ku mari hagamijwe kurwanya ibyaha bimunga ubukungu n'imari. Hari umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega cy'iterambere mpuzamahanga cy'umuryango OPCR. Hanyuma yerekeranye n'inguzanyo igenewe gahunda irambye yo gukwirakwiza amazi n'ibikorwa by'isukura yashyiriweho umukono i Kigali kuri wa 25 Nzeri umwaka wa 2019. Hari umushinga kandi w'itegeko rigenga amakoperative mu Rwanda hagamijwe kunoza imikorere yayo. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka ya perezida akurikira. Hari iteka rya perezida rigena uburyo bwo gukora igihano cy'imirimo y'inyungu rusange. Iteka rya perezida rishyiraho stati yihariye igenga abarimu b'amashuri y'incuke, abanza, yisumbuye n'ay'imyuga hanyuma n'ubumenyi ngiro. Hari iteka rya perezida rigenga ibindi bikorwa byihariye bijyanye no kwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka ya minisitiri w'intebe akurikira. Iteka rya minisitiri w'intebe ryemeza itangwa ry'ubutaka bwa leta buri mu kibanza gifite UPI 1/01/01/0 buri mu mutungo bwite wayo buherereye mu karere ka Nyarugenge kugira ngo rero bukorerweho ishoramari. Iteka rya minisitiri w'intebe rigena imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo muri Minisiteri y'Ubutabera, serivisi z'intumwa nkuru ya leta. Iteka rya minisitiri w'intebe rigena imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo muri Minisiteri y'Umutekano mu gihugu. Iteka rya minisitiri w'intebe rigena imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo muri Minisiteri ya Siporo. Iteka rya minisitiri w'intebe rigena imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Iteka rya minisitiri w'intebe rigena imbonerahamwe y'imyanya rero y'imirimo y'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda. Hanyuma iteka rya minisitiri w'intebe
ryirukana burundu mu bakozi ba leta harimo madamu Batamuriza rero Esther wari umuyobozi w'ubutegetsi n'imari mu kigo gishinzwe guteza imbere amakoperative kubera amakosa akomeye yakoze mu kazi. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka ya minisitiri akurikira, harimo iteka rya minisitiri riha umukozi w'akarere ububasha bwa noteri, iteka rya minisitiri rifungura by'agateganyo Colonel Dr Uwimana Etienne, iteka rya minisitiri rigena imikoreshereze y'impeta z'ishimwe. Hanyuma rero inama y'abaminisitiri yemeje kandi aba bakurikira bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ku rwego rw'abambasaderi, harimo bwana Massimiliano Mazzanti, ambasaderi w'Ubutaliyani mu Rwanda ufite icyicaro i Kampala muri Uganda, harimo bwana Peter Joseph Francis, ambasaderi wa Repubulika ya Sierra Leone mu Rwanda ufite icyicaro i Nairobi muri Kenya. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi ku buryo ubukurikira, harimo rero abahagarariye u Rwanda mu mahanga: Lieutenant General Frank Mushyo Kamanzi, ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya, hari bwana rero Rwamucyo Ernest, ambasaderi w'u Rwanda mu Buyapani, hakaza madamu Mukangira Jacqueline, ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde. Hanyuma hari abandi bayobozi harimo bwana Vugiyaremye Aimable, umushinjacyaha mukuru, hakaza madamu Habyarimana Angelique, umushinjacyaha mukuru wungirije, bwana Nkurunziza Valence, vice perezida w'urukiko rukuru rw'ubucuruzi. Mu bindi rero harimo minisitiri w'ubucuruzi n'inganda yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 21 Ugushyingo kugeza ku itariki ya 4 Ukuboza 2019 i Gikondo hasanzwe habera imurikagurisha, hari kubera imurikagurisha rya gatanu ry'ibikorerwa mu Rwanda ricyo twita Made in Rwanda Expo. Iri murikagurisha kandi rero rizahurana n'inama y'ihuriro ry'igihugu ku bucuruzi iteganyijwe kubera muri Serena Hotel ku itariki ya 3 Ukuboza umwaka w'2019. Hanyuma rero minisitiri w'ubutabera intumwa nkuru ya leta yamenyeshejwe cyangwa se yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 10 Ukuboza 2019 u Rwanda ruzizihiza isabukuru ya 71 y'itangazo ku masezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Runizihize kandi umunsi ngarukamwaka w'uburenganzira bwa muntu. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka akaba ari Youth Stand Up for Human Rights. Ku rwego rw'igihugu rero uyu munsi uzizihirizwa mu karere ka Bugesera. Ku itariki ya 9 Ukuboza rero na 19 u Rwanda ruzakira ku nshuro ya 4 umuhango wo gutanga ibihembo, akaba ari ibihembo byitiriwe Sheikh Tamim bin Hamad Thani mu rwego rero rwo kurwanya ruswa. Kuva ku itariki ya 4 kugera kuva ku itariki ya 2 kugeza ku itariki ya 5 Ukuboza u Rwanda ruzakira inama rusange ngaruka mwaka 14 y'abashinjacyaha muri Afurika. Minisitiri w'ubuhinzi nawe n'ubworozi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 21 Ugushyingo kugeza ku itariki ya 8 Ukuboza abakozi bakora mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi bazitabira icyiciro cya 2 cy'itorero Inkumba mu ntara y'Amajyaruguru. Ku itariki ya 28 Ugushyingo 2019 u Rwanda ruzakira inama y'ibihugu bihuriye mu muryango nyafurika ufasha ibihugu guhangana n'ibiza. Nyuma rero minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 5 Ukuboza rero muri uyu mwaka u Rwanda ruzizihiza ku nshuro ya 7 umunsi mpuzamahanga w'abikorera cyangwa se w'abakorera bushake ku rwego rw'igihugu. Uyu munsi zizihirizwa mu karere ka Nyabihu. Hanyuma kuva ku itariki ya 6 Ugushyingo kugeza ku itariki ya 3 Ukuboza u Rwanda ruzizihiza icyumweru cy'abana n'ubumuga ku rwego rw'igihugu. Uyu munsi uzizihirizwa mu karere ka Nyamagabe ku itariki ya 3 Ukuboza 2019. Minisitiri wa Siporo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 17 kugeza ku itariki ya 22 Ukuboza u Rwanda ruzakira icyiciro cya 2 cy'irushanwa ry'amakipe yabaye aya mbere iwayo muri basketball FIBA Africa Championship Club Road to Bar 2019-2020. Irushanwa rizabera muri Kigali Arena. Kuva ku itariki ya 2 kugeza ku itariki ya 7 Ukuboza u Rwanda ruzakira irushanwa mpuzamahanga y'umukino w'amaboko handball muri Afurika y'Iburasirazuba n'iryo hagati. Imikino izabera kuri stade y'Amahoro ku kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara. Akaba ari rero imikino uzabera mu Rwanda rwabonye itike yo kuzitabira imikino y'igikombe cya Afurika gihuza abakinnyi bakina imbere mu bihugu byabo cyane 2020. Iyo mikino izaba ku itariki ya 4 kugeza ku itariki ya 25 Mata 2020 mu gihugu cya Cameroon. Kuva ku itariki ya 23 Gashyantare kugeza ku itariki ya 1 Werurwe 2020 u Rwanda ruzakira ku nshuro ya 12 irushanwa ryo gusiganwa ku magare rya Tour de Rwanda. Nyuma rero mu kwezi k'Ugushyingo ry'Ukuboza 2019 Minisiteri ya Siporo cyangwa se Minisiteri ya Siporo izategura imyitozo y'abana bari munsi y'imyaka 15 n'abari munsi y'imyaka 17 batoranyijwe nk'urubyiruko rufite impano mu mikino ya basketball, football, handball, volleyball no mu mikino ngorora mubiri. Aho ngaho ni ku itariki
ndetse akaba ari mu Kuboza 2019 mu kwezi k'Ugushyingo. Hanyuma rero umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ingengabihe y'umwaka w'amashuri 2020 rero igizwe n'ibyumweru 38 byiganjemo ibihembwe bitatu. Igihembwe cya mbere rero gifite ibyumweru 12 kikazatangira ku itariki ya 6 Mutarama kikarangira ku itariki ya 3 Mata umwaka w'2020. Hanyuma igihembwe cya kabiri gifite ibyumweru 13 kizatangira ku itariki ya 20 Mata kirangira ku itariki ya 18 Nyakanga umwaka w'2020. Hanyuma igihembwe cya gatatu gifite ibyumweru 12 kizatangira ku itariki ya 3 Kanama kirangira ku itariki ya 23 Ukwakira. Hanyuma rero Minisitiri w'Urubyiruko n'Umuco yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko hari gutegurwa gahunda yiswe rero Intore mu biruhuko 2019 ifite insanganyamatsiko igira ati winyicira ubuzima ejo ni heza. Kuva ku itariki ya 7 kugeza ku itariki ya 17 Ukuboza muri Nkumba Ubutore Centre rero hazabera itorero ry'urungano icyiciro cya 4. Kuva ku itariki ya 18 kugera ku itariki ya 20 Ukuboza 2019 mu Rwanda hazabera inama ya Youth Connect 2019. Hanyuma rero Minisitiri muri Presidence yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 9 Ukuboza 2019 u Rwanda ruzizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa. Insanganyamatsiko rero y'uyu mwaka ni duhuze imbaraga rero turwanye ruswa. Iri tangazo ryashyizweho umukono na Kayisire Marie Solange, Minisitiri mu biro bya Minisitiri w'Intebe ushinzwe imirimo y'inama y'abaminisitiri. Rero mwese mbashimira mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Tujye kuza rero turebera hamwe n'izindi nkuru zitandukanye tuba twabateguriye kuri M24 TV. Mukomeze mukore kuri subscribe ndetse munanyeganyeze akazogera, hanyuma mukomeze kugenda mubona inkuru zacu 5 kuri 5. Mwese ndabashimira rero mugire ibihe byiza kuri mwege mwese.